Ubak jambor war ubolong uskerti ke UDP motor ashan bat MDC Karsas Konsil habakran haka jelang pat ba jaga sagi UDP motor ashan ke belalong hakan si haka santare ukolan kat arja pulai ulak ther tek yikitu ke bela mino nak sagi UDP bat rung syakui pat keseng ke bela persya ya ke jingwan kan bat yala election ubak adan hamar kasah haka election arja arpupra dak bak ong makin ki ki beri mentang bakila rung sikan keseng hendai kala dikot ru yo nong yakon uban syaba jaga sonsi Jokopor buat jambor ulah kambak 20% nak kena terbut jangan mau tak lesan kidai kena kesan nak UDP. Hakan ke jalan lapang sobharu iki spangut ki wipat ki bekersan nak wipat kiseng bak kebementai ki larung no syaka UDP menkersan ya uba SB Nongsi. Yang keren sibon su. Dikenai sibon ya UMLA dan buram juni ubalang minister kandidat jaga parti UDP nak kebentak election arhajar arpulai. Sibon itu baru kirangba baru gilong kini, baru kipat ba nagabenta kini kesni kabangiwan hamne banten i yagata kajin klanjungi ke parti UDP apa mautarasan konstituensi idap dari jing sukman ruwa kini kepor kajing sisa ladai benai jingkran sai kurang jong UMLA juni kau Hendai nomor kepor kayat Lawena dengan aino ya kejingkeran Ngakati kena kepor pendian Nakabenta pemengi kipat ba ngintip Kumbang ira datip Bayudai Imahadai jong kamau karaisan konstituensi Kedua sibun kong Kektian kong Behind any great man in the world There's always a woman Kajing kraw jong UMLA jongi Kajing terekam jongu Day namar ba idam ikurin jongi Halendat jong nuru kraw jong kepertai Dan berabor kekentai Kubay sibun kong Sumasyong Nadang kawai kajing Tenbenah kini kepo Ngidan kagway tali Kisunal unit Kendai teli kila dewan rak ya ke report hangagung sekretari banganya tu jadi ke jimdon jong kinong kersan ke parti UDP apa Mount Harajan Circle Mount Harajan konstituensi Henry person na ke jimdon kinong terbut kide kinong kersan jong ke UDP kali kelatai kebangamut bawang ibi wadu kesu Hadu kasih terbu, I 100% kini sama ki, Ndre 50% kalau dia lupa kacungi. Kini kadang kacung kain yang ne, wat nung bakla, ngala pun siem ne kacung kain hadu nung ne mustad. Saat ini kisunal unit kin sapun poi, ngane kan cross ya kan 50% kacung dan jongki mengkersan ke UDP apa matarasan konstitusi. Kali-kali kecing yang lamba Tenrai Ladang bakali yang Kikot Kes yano Kali kecing yang lamba Ni ke parti UDP Apa mathar raisan konstituensi Nadu senam arajar khatlai Hadu Minta Ngirai Ba Nginjeng halaki jongki kejap Nidan UMLA jongi Nidan mga UMDC Kidan kini kiri rangma Nilabiang Nagabenta bangin pertuanya ke parti jongi Hapo Mauthar Raisan konstituensi Kiwai ki parti Niosno Haba kidan ki rally jongki Kikot MPP ngayosno kumbaya syai kantan ya kejingan pai ba kontrak sama usawan hagata garali jongki hagarali kabalagat kuba preston tumsang wan nagarali jongki namar ba kimpat nut panya galaki jongki kejar heres piripiro tang sudah hawan jong ba pangyang berkiwi-kiwi kinong yalang jong parti heres piripi Kadang-kadang namar bagian panut pan yang lagi jangki kejar
Hendrai mani ke UDP. Hamau tharlasan konstituensi. Ngila rai rangba. Banda kabenta ke konstituensi lejong. Nyenyeng halaki jong ki kejat. Dena kane kedau ngedan kunne peramangi kum kinong yalam rengkat bati ki padba iye jong konstituensi. Dikin mauna Muslim arajar khapra election kabaladat. Wei neki rangba nong yalam jong ka parti UDP jungi ubalamino mentana ka parti UDP. Wong haka rally kejingan padba kabalong hajaw markasa habaw ba arjan besar umat uan ya kaban campaign ya ka parti SDP ang sunam maraja khatra wang kini kikenter barmangi ka parti UDP hamau tharrasan konstituensi ngirkwa baki wei ki mana bar ka konstituensi kinwang dan batai start yani kinang mau tharrasan namar kata ula penseriam berongga lada dei haka jingale kai football lada dia kendo baki player na nong kendong lada kini perut hamadan kin dekat ke kejat batin lepai sala kejong kejaka batin song daga wheelchair Henry Susi paiba ganispo yapi kini kijo giramba menta kila lek shaw yo player nanti na social nanti na po cancer stress barwan banele yakane ke election hamne hapo kamo tharration constituency kini kiramba kibang mani kung ka konstituensi ninunga banay iya ka jingsyanya ipaiba nanong yubi kini kihinriwat kibakam bakiday kinong yalam jong ka parti UDP kibalang mira na ka parti UDP ngaradapan pensay naduk kita kipnay bakilamino na ka UDP Hilalek nungkong siya ka SDP o siya ka NPP para din mat kimino ng tayo barmenta kidan siya ka SDP ngong bakini kirangba kila bakla balay ki bakla namar layut naki nanit po siya di kiday kinong kitkam jang ka parti UDP hadus na maradar kapra Arnold kini ki Vice President jong ka UDP mo tharrasan circle. Uway uday President jong ka UDP jutring mo tharrasan circle. Ladaday bakimino naga party UDP. Ngayong yaki kay ka issue ka ba matitidan. Balay timamra ada executive committee kat kinang kitkam jong ka parti ka kidhat jong ka executive committee dan kano ka issue ka ba wemele ulale pakla lada ka parti UDP ka le pakla one siya kami ra siya ka executive committee kita kinanguram lada hakata ka jingatay ya kita kimat na ki issue ka ba maki kiwanra siya ka executive committee lada ngemye po siya kala day hok yaki bakin mi no na parti UDP tenray kung kirangba nong yalam kisum kiklanmi naga parti naga jinkhangba henry kimi na kirpong ye hangni ka suba snew yani bagani ka day ka issue shimat chonki kadai ka issue shimat chonki Tenamar kata minta ngismotho bama phi ki padba hismotho bhaya kata hemshimla board jeki henre phiyaine ka parti UDP konne kumma philom labu yang artli kimat bangan pensaya kene kapo henre ngom yati ba kapor kamsha Kawai na kimat palapo yang abangan keren na kena kapar kalong halarkan nomrem jong ka parti UDP.
Ladangan ni keren si hagadede berkenang juga parti UDP kan sim ni kapot. Dendra ingat senutu bamapi kibala dewa parti dong kesan juga UDP. Senutu bakal UDP kade tangga ke parti terakhir. Kabahedo akhirnya kejala kejumi. Kabala banyaga yaki hok kiriti kejumi. Khantam yani kong kajat benriu kasi kajat benriu henyo terat ngaperkat balada kayu dipi kandang haduk kini kisni ngantet kai kabanjia ya kani kajat benriu kajuni ya kani kecela kajuni kajing danjong kayu dipi ka ay kajing sungai ka ay kajing snuskan Yangi kom kajat benriu namar kata ngakap keluar yapi wat nam syak yalam bakla ha kiwei ki nam yalam kiba bakla ia kan nongren hendra yang sekan akan nongren jauh ke UDP baik jaga UDP ayu kan yalam Khantam nangni sakma. De agari dei bat kap nongrem jongka parti UDP ngan saay jing pensayati hamman lagi sinong bat hamman lagi campaign haki yuki hat nangni sakma. Kabar lempu yana